барои муваффақ гардидан ҳар як ҷавон бояд бо сабр бошаду барои ба қулаи мурод расиданаш талош варзад. нашри навбатии барномаи пайроҳаи мурод аст манзури шумо. саломи худро мерасонему барномаро оғоз мебахшем. меҳмони барномаи мо ҳастанд ғолиби озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҳаёҷон ҳамрохонов. тоҷикистони базебам мулки озодам, мулки пурфайзу саховат, мулки ободам. тоҷикистони базебам мулки озодам, мулки пурфайзу саховат, мулки ободам. ваҳдататро дӯст дорам, дӯст дорам, дӯст. бе ту ман аз ғам ҷигархун, бо ту ман шодам. ваҳдататро дӯст дорам, дӯст дорам, дӯст. бе ту ман аз ғам ҷигархун, бо ту ман шодам. ман пеш аз ҳама аввало салому дуруди бепоёни худро баъри тамошобинони шабакаи дӯстдоштании душанбе мерасонам ва миннатдор ҳастам ки маро ба ин барнома даъват кардам. вақте ки тоҷикистон мо васфи тоҷикистон мекунем, моро як ҳисси ватандӯстӣ фаро мегирад, чунки боиси ифтихори мо ҷавонон аст ки мо ҷавонони даврони истиқлол ҳастем ва мо бояд шукргузор ҳастем ки дар чунин давлати тинҷу орому осоишта зиндагӣ ба сар мебарем. ҳаёҷон чӣ боис гардид ки шумо роҳи санъатро интихоб намудед? то ҷои мо маълумот дорем шумо дар айёме ки дар синфи як таҳсил мекардед, роҳ овардед ба соҳаи мусиқӣ, дар чорабиниҳои мактабӣ ширкат меварзидед ва овозхонӣ мекардед. биёед қисса кунем каме аз даврони мактабӣ. вақте ки ман хурд будам, дар синфи якум таҳсил мекардам, бори аввал дар иди алифбои худ суруд сароидам ва ин ибтидои роҳи ман дар соҳаи санъат гардид. ва вақте ки дар иди алифбо суруд сароидам, аз ҷониби муаллимаҳо, устодони ҳамон мактаб ки ман дар шаҳри Ҳисор, дар мактаби рақами 51 шаҳри Ҳисор таҳсил мекардам, аз он ҷо муаллимаҳо ба ман маслиҳат доданд ки ҳаёҷон, аз ту дар оянда сарояндаи хеле хуб мебарояд ва ту бояд ба мактаби санъат рафта дар он ҷо таҳсили худро идома диҳӣ. ва баъдан дар синфи дуюмам аллакай дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Ҳисор ман тӯли 1.5 сол дар он ҷо таҳсил кардам ва баъдан омадам ба шаҳри Душанбе дар мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирратулло Атоев дохил шуда дар синфи устоди аввалини худам Тоҷиддин Раҳимов ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон дарси сурудҳои анъанавӣ яъне шашмақомсароиро омӯхтам. шумо дар озмуни телевизионии Парвин ширкат варзидед. сабаби иштироки шумо дар озмуни Парвин ин модари шумо буд ки мехост шуморо тариқи оинаи нилгун ҳунаратонро, санъататонро ва овозхонӣ карданатонро тамошо кунад ва ин низ ҷомаи амал пӯшид, шумо иштирок кардед. биёед каме қисса кунем аз озмуни Парвин. вақте ки шабакаи кӯдакону наврасон Баҳористон ин озмунро баъри мо ҷавонону наврасон пешниҳод намуданд, пешкаш намуданд ва вақте ки дар хона будем, мо бо ҳамроҳи аҳлу оила нишаста будем ки ба ногоҳ тариқи телевизион таблиғи ин барномаро дидем ва модарам ба ман гуфтанд ки ҳаёҷон, ман мехоҳам туро дар ҳамин озмун бубинам. ва он вақто рости гап тариқи телевизион ман кам баромад мекардам ва онҳо хостанд ки як борам бошад ақаллан ба сери маро тариқи телевизион бубинанд ва ман хоҳиши модарамро албатта рад накардам. зуд ба телевизиони Баҳористон омада худамро дар озмуни Парвин номнавис кардам ва хушбахтона бо кӯмаку дастгириҳои устодони худ аз ҳамаи даврҳои ин озмун гузашта ғолиб баромадам. дар баробари шашмахон сароидан сурудҳои халқӣ низ месароидем ки ман яке аз сурудҳои халқиро ба оҳанг аз устод Мирратулло Атоев буд, номи суруд Тоҷикистон буд, дар даври аввал сароидам ва баъдан дар даври дуюм суруде ки ман дар аввал сароидам Тоҷикистони базебам буд ки ман дар даври дуюми ин озмун аллакай дар дигар жанр, яъне жанри эстрадӣ баромад намудам. хостам худамро дар жанри эстрада бисанҷам ки ин санҷиш ман барбод нарафт албатта ва бо кӯмаку дастгириҳои устодам ки дар жанри эстрада маро ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Иброҳимов дастгирӣ карданду устодӣ намуданд,
баъдан дар даври финалӣ бошад суруди мавригӣ сарои дам ки аз ҷониби бинандаву шунаванда бениҳоят нақс қабул кардан онҳо моро суруди мавригиро сарои дему дар озмун ғолиб омадем. توجیکستانی بزیبم ملکی آزادم ملکی پر فیض و سخاوت ملکی آبادم تاجیکستانی بزیبم ملکی آزادم ملکی پر فیض و سخاوت ملکی آبادم وعدت رو دوست دارم دوست به تو من از غم جگر خون با تو من شدم وعدت رو دوست دارم دوست به تو من از غم جگر خون با تو من شدم. شما خواهید کردید که ما سرود ماورگی رو در فینالی همین ازمون سرای داد و بینندگان خوب قبول کردن. شما میتوانید که این سرود رو برای بینندگان تلویزیون دوشنبه تقدیم دارید؟ بله البته. ای جان یارمان امان امان جان یارمان دلی من صحبتی دلداری دیگر می طلبد جان یارمان جان یارمان امان امان دلبری یگانه ای من آفتی زمانه ای من یا مرا ببر به خانت یا بیا به خانه ای من زلفی سیاه بالا کن دلبری یگانه ای من گشته به من نگاه کن آفتی زمانه ای من دردی دلم دوا کن دلبری یگانه ای من ای یار به من وفا کن آفتی زمانه ای من ای دلبری یارا جوان دلبری یگانه ای من عاشق کی زارا جوان آفتی زمانه ای من وقتی کی چای میریزی دلبری یگانه ای من پیاله داره جوان آفتی زمانه ای من دلبری یگانه ای من آفتی زمانه ای من یا مرا ببر به خانت یا بیا به خانه ای من بردست دلم خنده شیرین لبانش بردست دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش بردست دلم خنده شیرین لبانش بردست دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش گویا که دلم برده سو پروا ندارد گویا که دلم برده سو پروا ندارد از حال منی مسکین خبر ندارد از حال منی مسکین خبر ندارد بردست دلم خنده شیرین لبانش بردست دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش رفتم برای دور که جانان را ببینم رفتم برای دور که جانان را ببینم از خالی چپی رویش یک بار ببوسم از خالی چپی رویش یک بار ببوسم بردست دلم خنده شیرین لبانش بردست دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش
مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار هم تو روم به پیشته مزه دارد لب یار گپ ها زنم به گوشته دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار گپ های من اثر کنه دو مزه دارد لب یار شیشته علم کنه دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار جانانه این نغزی منه مزه دارد لب یار بادامی دو مغزی منه خنده دارد لب یار بادام کی دو مغز دارد مزه دارد لب یار تو جوره این نغزی منه مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار مزه دارد لب یار دو خنده دارد لب یار غلطی بودنی خوابش غلطی زلفی دو تابش غلطی لالی لبانش غلطی نازوی تابش غلطی تو فشوخی کی بود دوردنی خوابش غلطی چین زده بر روخی خود زلفی دو تابش غلطی با رقیبان همدن باده گلگون میخو با منی خاص دل نازوی تابش غلطی بردنی خوابش غلطی زلفی دو تابش غلطی لالی لبانش غلطی نازوی تابش غلطی من در سامانه‌های اجتماعی خصوصا در یوتیوب نظر کردم با سرود مادر که شما با یک صنعت بلند این سرود رو سراییدید. بسیار هم با من پسند آمد و این سرود رو شما میتوانید با همراهی اسباب موسیقی گیتار تقدیم بینندگان نمایید. آه مادر مادری غم خارمه آه مادری خوش لحن و خوش گفتارمه بوی نانی گرمی تو از کوچه فریادم کند آه مادری دل تشنه دیدارمه آه مادری دل تشنه دیدارمه. سلامت باشید. من این سرود رو هر لحظه که گوش میکنم باور کنید یک احساسی انا همون مهر و محبتی که به مادر دارم از نو علنگه میزند، باز از نو مهر و محبت زیادتر میگردد. بسیار هم مادران بزرگ هستند. من دعاگو هستم که کلی مادران عمرشون باقی باشد و سایبانی سر مو فرزندان باشند. آه مادر مادری غم خارمه آه مادری خوش لحن و خوش گفتارمه بوی نانی گرمی تو از کوچه فریادم کند آه مادری دل تشنه دیدارمه آه مادری دل تشنه دیدارمه. فرزندت کسی دانا شود پیروی سعدی و حافظ جامی و سینا شود پند گوید پند وصفی آدم و آدمگری مثل عطاری ولی یا مثل مولانا شود
مثل عطاری ولی یا مثل مولانا شود. خاک پای مادرم بویی گلی تر میکند، خنده بالی در روحش دل معطر میکند. در شب ظلمات دیدم تا فروغی آفتاب، ماه رویش روشنایی خانه و در میکند. ماه رویش روشنایی خانه و در میکند. آه مادر مادری غم خارمه، آه مادری خوش لحن و خوش گفتارمه. بوی نانی گرمی تو از کوچه فریادم کند. آه مادری دل تشنه دیدارمه. آه مادری دل تشنه دیدارمه. حکومت کشور خصوصا پیشوای ملت چندین آزمون‌ها رو راه‌اندازی نمودند. از قبیل آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، آزمون فروغ صوبی دانای کتاب است، این فروغ معرفت و چندین آزمون‌های دیگر. این آزمون‌ها می‌تواند که باز آن نفرانی که صنعت دوستند، آن نفرانی که راه آوردن به صنعت، خصوصا همین آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من یک تکان دهد. و شما نیز اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من هستید و 3 دور آن را پس سر نمودید، غالب این آزمون گردیدید. بیاید کم معلومات دهیم از آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من. این گونه آزمون‌ها باعث می‌گردند، سبب می‌گردند که استعدادهایی که در دهه‌های دوردست پسی پرده ماندند همانها را روی صحنه بیارند و آن استعدادها به صحنه برآیند و هنر و مهارت خود را صیقل دهند. شخصا به خود من میسر گردید وقتی که من خیلی که در بالا قید کردم شو برنامه آزمونی پروین رو من طریق آینه نیلگون طریق تلویزیون تبلیغش رو دیدم و این آزمون رو نیز من طریق تلویزیون تبلیغش رو باری اول دیدم و زود رفته خودم رو از طرف شهر ایسار نامنویس کردم که این در سال 2019 باری اول این آزمون برای ما جوانان پیشنهاد گردیده بود. در خود همین آزمون خواستم من خودم رو همچون سراینده اپرا، یعنی در نامیناسیون سرایندگی ژانر اکادمی بسنجم و خودم رو رفته نامنویس کردم. در دور یکم سرودی صحنای مهر رو سراییدم و در دور دوم نیز یک سرودی اکادمی سراییدم. در دور سوم باز هم سرودی صحنای مهر رو سراییدم که از جانب حکمان بهای بلند گرفته خوشبختانه سزاوار جای نمایان گردیدم. وقتی که شما در این آزمون، در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نمودید و در ژانر اکادمی برآمد کردید، بگویید انا همین ژانری که بسیار هم دشوار است، شما همچون یک جوانی صاحب استعداد از عهده این ژانر برآمدید و سزاوار جا گشتید. میتوانیم با بینندگان اثبات نماییم که شما از عهده ژانر اکادمی میبروید. زی صوت رود میرسد نوای عشق، زی چنگ و عود میرسد صدای عشق، زی 5 قطعه میرسد پیام دوست، زی 5 رود میرسد ثنای عشق، ثنای عشق جاودانه وطن، یگانه وطن، ثنای عشق جاودانه وطن، یگانه وطن، یگانه وطن. سلامت باشید. من پیخست نمودم که در سرودهای شما موضوع وطن بسیار هم جایگاه خاص دارد. ما صحبت نمودیم در موضوع آزمون‌های جمهوریوی. بیاید میگذاریم به آزمون‌های بین المللی. تا جای ما معلومات داریم شما در آزمون بازی‌های دلفی
ширкат варзед. Бигӯед ки ин чӣ гуна озмун аст ва аз кадом жанр дар он ҷо шумо баромад намудед, намояндагӣ кардед Тоҷикистони азизи моро? дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ман мо ҷавонон дар жанри академияи ғолиб баромадем ва ин озмун шахсан ба ман роҳ кушод, ки то ки ман аввалин сафари ҳунарии худро берун аз кишвар намоям ва ин сафари ҳунарии ман ҳамин бозиҳои Делфи буд. Бо забони русӣ ин фестивал озмунро мегӯянд Дилфийские игры, ки дар соли 2019 дар Федератсияи Россия шуда гузашт. Мо 5 тан ҷавонон рафта дар ин озмун Тоҷикистонро муаррифӣ кардем ва 3 нафар академӣ сароидем, 1 нафар пианист ва 1 нафари дигар эстрада, ки шахсан ман дар жанри академӣ рафта дар он ҷо баромад кардам. Ба ҳамагон чӣ хеле ки маълум аст, Федератсияи Россия ки дар он ҷо жанри академӣ назар ба Тоҷикистон хеле тараққӣ карда аст ин жанр ва мо ҷавонони Тоҷикистон ки дар он вақт дар консерватория ҳамчун дар шуъбаи сарояндаи академӣ таҳсил мекардем, ба рақибони худ, ки онҳо русҳо буданду қазоқҳо буданд, тан надодему ва онҳо низ шоҳиди он гардиданд, ки дар Тоҷикистон низ ҳастанд сарояндаҳое, ки аз ӯҳдаи сароидани жанри академӣ мебароянд ва мо ҷавонон дар он Федератсияи Россия парчамбардоли миллати худ гардидему ва ин боиси ифтихори ҳар яки мо буд. Шумо кадом сурудро дар он ҷо замзама намудед, ки ба ҳакамон писанд омад? Дар он ҷо сурудҳои академии арияҳо сароидем, романсҳо сароидем ва як суруди тоҷикӣ низ сароидем, то ки мардуми он ҷо шунаванду бубинанд, ки сурудҳо композиторони мо, бастакорони мо дар жанри академӣ низ суруд эҷод карданд. Бисёр хуб. Бинандаи азизи мо низ мехоҳанд он озмуне ки шумо дар Федератсияи Россия гузарондед, дар ин ҷо сурудро замзама намоед ва мо ёд орем аз ҳамон озмун. Что сделал бы, пускай во всем Господня будет воля, не наложит же руки на себя. Ведь я и сам взлюбил твою невесту, и свата пса, да получил отказ. озмуни дигаре ки шумо дар он ҷо иштирок намудед, ин ҳам озмуни сатҳи байналмилалӣ буд, ки дар ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид. Ин Казахская романсиада буд. шумо дар он ҷо аз кадом жанр баромад намудед ва ин чӣ гуна озмун буд? Биёед доираи ин озмун каме маълумот диҳед. ин озмуне ки шумо гуфтед, ин дар соли 2020 шуда гузашта буд, ки ба ҳамагон маълум буд, соли 2020 вабои аср ҷаҳонро фаро гирифта буд, ки мо наметонистем аз Тоҷикистон берун бароем ва ин озмун тариқи онлайнӣ шуда гузашт ва дар ҳамин Тоҷикистони худамон шуда гузашт. Вале аъзои ҳакамон аз Қазоқистон буданд, онҳо моро тариқи онлайн гӯш карданду баҳо доданд ва хушбахтона ягона иштирокчие шудам, ки аз байни 13 иштирокчӣ аз Тоҷикистон будем. Тоҷикистонро дар он озмун муаррифӣ кунаму сазовори ғолиби номинатсияи «Любовь к романсу» гардам. Ва дар он озмун ман дар жанри академӣ суруд сароидам ва суруди дар байни сурудҳое ки ман дар ин озмун сароидам, суруди қазоқӣ низ дар он ҷо буд. ана ҳамон суруде ки шумо дар озмун сароидед, метавонед ба кулли бинандагони азизи телевизиони Душанбе ва тоҷикони бурунмарзӣ пешкаш намоед? Расымда ғылым бар деп ескермедим, пайдасын көре тура тексермедим, туспеди эржеккен сон уисима. Саломат бошед. Забони қазоқиро шумо медонед? На он қадар, вале аз удаи сурудсарояш мебароям. ба шумо душвор нест ки бо забони қазоқӣ суруд месароед? ба ғайр аз сурудҳои қазоқӣ, вақте ки мо дар консерватория таҳсил мекардем, ба мо сурудҳои фаронсавию италиявию русӣ низ пешниҳод мекардам ва назар ба қазоқию русӣ дида сурудҳои италиявӣ сароиданаш ба мо душворӣ мекард, чунки мо забонро намедонистем ва ҳарфҳои италиявиро намешинохтем ва мо хушбахтона бо кӯмаку дастгириҳои устодоне ки ин забонро кам низ бошад медонанду аз ҳарфҳои ин забон бохабар ҳастанд, онҳо ба мо кӯмак мекарданд, то ки мо он сурудҳоро аз худ кунему сароем.
шумо ба чанд забон суруд сароида метавонед? айни ҳол албатта бо забони тоҷикӣ, бо забони туркӣ суруд сароидаем, бо забони қазоқӣ, русӣ, италиявӣ ва фаронсавӣ низ сароидаем. ба ман бисёр аҷиб омад, ки шумо бо ин гуна забонҳо суруд сароида метавонед ва метавонед ки ба дигар давлат равед, муаррифӣ намоед миллати моро. Дар театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ кору фаъолият менамоед. Биёед доири фаъолияти худ дар ин театр маълумот диҳед. вақте ки ман консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талобхоҷа Сатторовро дар соли 2021 хатм намудам дар шуъбаи сарояндаи академӣ ва мо бояд дар театри Академияи опера ва балет кор кунем, чунки мо кадрҳое ҳастем, ки дар театри опера балет дар кор ҳастем ва ин театр роҳ кушод, то ки мо кору фаъолияти худро дар театр оғоз кунем. Ва аз соли 2021 то ин ҷониб ман дар театр кор ва фаъолият намуда истодам ва дар тӯли ин 2 сол дар якчанд намоишномаҳои театрӣ иштирок кардам ва дар якчанд намоишҳои кӯдаконаи театрӣ низ иштирок кардам ва мушкилӣ ба мо ин албатта дар намоишномаҳои кӯдакона буд, ки чунки ба ҳамагон маълум аст таъби кӯдаконро болида гардодан бениҳоят қин аст ва мо ҳунармандони ҷавони театр кӯшиш ба харҷ мебурдем, ки таъби бинандаю тамошобинро каме ҳам бошад болида гардонем. бисёр хуб қайд кардед. Дар урфият мегӯянд, ки ба як мард 40 ҳунар кам аст. ғайр аз сарояндагӣ, ҳаёҷон боз аз уҳдаи кадом корҳо мебарояд? ғайр аз сарояндагӣ, дар вақти мактабхонӣ чӣ хеле ки қайд кардам, дар мактаби интернат ман таҳсил мекардам ва дар он ҷо соли 2010 як устоде омад ба мо дарс гуфт, ки ин устод буданд устоди зиндаёд Шуҳрат Ашуров, композитори забардасти Тоҷикистон буданд, ки устод маро тӯли 5 сол дарси композиторӣ дарс доданд ва дар соли 2010 то соли 2015 ман ҳамасола дар озмуни бастакорони Наврас ширкат варзида сазовори ҷойҳо гаштам ва якчанд асарҳои ман рӯи чоп омадааст ва бо кӯмаки дастгириҳои устоди зиндаёд Шуҳрат Ашуров. Боз аз уҳдаи ба ғайр аз сарояндагӣ, аз уҳдаи навохтани асбобҳои клавиши, нафасӣ, зарбӣ ва торӣ низ мебароям. Фикр мекунам бояд ҳар як ҷавон ба варзиш бояд машғул шавад, чунки беҳуда нагуфтан варзиш солими инсон аст ва ман бисёр не кам ба бозии футбол машғул ҳастам. ҳангоми баромадҳои шумо дар саҳна, шумо ҳаракатҳоятон монанд мешавад ба Бахтиёр Иброҳимов ва чуноне ки мо назар кардем, дар вақти хондан шумо кӯшиш менамоед, ки ба мисли Бахтиёр Иброҳимов бошед. Сабаб дар чӣ аст? вақте ки ман хурд будам, Бахтиёр Иброҳимовро тариқи телевизион тамошо мекардам ва худ ба худ фикр мекардам, ки оё рӯзе мешуда бошад, ки ман низ мисли ин кас дар саҳна ҳамин гуна озод бошам ва озод буданро бениҳоят дӯст медоштам албатта ва ҳамин озмуни Парвин дар соли 2016 боис гардид, сабаб гардид, ки ман бо устодам Бахтиёр Иброҳимов шиносоӣ пайдо кунаму дар саҳна озод буданро аз он кас омӯзам. дар саҳна бисёртар мо шуморо мебинем, озод ҳастед. Бале, бисёр ҳам озод ҳастед. ҳаракатҳои шумо бинандаро ҷалб мекунад, таваҷҷӯҳи бинанда зиёдтар мегардад. ҳар як сарояндае ки кори худро оғоз мекунад, ба касе тақлид мекунад ва мехоҳад мисли ҳамон бошад ва бо мурури вақт худро месозад ва мехоҳад ки худ бошад. ман дар вақте ки дар ягон консерт баромад мекунам, кӯшиш мекунам, ки ҳаракатҳоямро ба Бахтиёр Иброҳимов монанд кунаму аммо сурудсароиямро на он қадар ба он кас монанд мекунам ва чӣ хеле ки шумо қайд кардед, ман бояд оҳиста сабку услуби худро пайдо кунам ва ман низ дар омодагӣ ин ҳастаму кор ва фаъолияти худро идома дода истодам. زلفی سیاه بالا کن دلبری یگانه ایمه گشت به من نگاه کن آفتی زمانه ایمه دردی دلم دوا کن دلبری یگانه ایمه ای یار به من وفا کن آفتی زمانه ایمه دردی دلم دوا کن دلبری یگانه ایمه ای یار به من وفا کن آفتی زمانه ایمه ای دلبری را جوان دلبری یگانه ایمه
ҳаёҷон дар баробари овозхони академӣ будан боз кадом жанрҳои мусиқиро аз худ намудаед ва аз уҳдааш хуб мебароед? дар мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратулла Атоев дар синфи устодам Тоҷиддин Раимов ман шашмақом сароиро омӯхтам ва вақте ки дар озмуни Парвин омадам, устодам Бахтиёр Иброҳимов ба ман сароидани жанри эстрадиро омӯзонданд ва баъдан вақте ки ман донишҷӯи консерватория шудам ва дар ин консерватория бошад, устодам ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон устод Содиқ Нуруллоев буданд, ки маро аз нӯҷикҳои жанри академия, яъне операсароӣ бохабар намуданд. Сабаби аз се жанр бохабар будани ман ин албатта бо хоҳиши худам буд. Бениҳоят мехостам, ки дар оянда як санъаткоре шавам, ба қавле гӯем сарояндаи универсалӣ шавам, ки аз ҳама гуна жанрҳои сайрандагӣ бароям. имрӯз дар ана ҳамин вақту соат бинанда мехоҳад ки сароянда универсал бошад ва аз уҳдаи ҳама гуна жанрҳо ба хубӣ барояд. Бинандае ҳаст, ки мехоҳад дар жанри шашмақом суруд сароед ва ҳаст боз мухлисе, ки мехоҳад эстрада аз шумо шунавад. Нафаре ҳаст фалакро дӯст медорад ва нафаре ҳаст боз дигар жанри мусиқиро. Ва вақте ки санъаткор мехоҳад аз ин гуна жанрҳо хуб огаҳӣ пайдо кунад ва тавонад сурудҳоро замзама намояд, дар дили мухлисонаш тезтар ҷой мегирад. Ин корро ҳаёҷон карда тавонист ва ба бинанда биёед исбот мекунем, ки жанри шашмақомро низ шумо хуб аз худ намудаед ва метавонед бо ин жанр суруд замзама намоед. марҳамат. эй ман чӣ созам бо дилам, каси на берун меравад, каси на берун меравад, зеро ки аз пеши назаро он чеҳра гулгун меравад, он чеҳра гулгун меравад. ҳаёҷон, сурудҳое ки шумо интихоб менамоед зиёдтар кадом мавзӯъҳоро дар бар мегирад? сурудҳое ки мо бо ҳамроҳии устодони худ интихоб мекунем, бештар Тоҷикистону ватану модарро бештар фаро мегирад ва ман низ ки ҷавон ҳастам, кӯшиш ба харҷ меварзам, ки дар васти Тоҷикистону ватани азизи худ суруд сароям, чунки баҳри ин гуна ватани осоишта чӣ қадар ки суруд сароем ин кам аст ва дар баробари сурудҳои Тоҷикистону ватану модар боз сурудҳои лирикӣ низ, ошиқи лирикӣ низ ҳастанд, ки баҳри шунавандаю тамошобин ман пешниҳод кардаам. کوه‌های گنج دارم تاجیکستانم، کوه‌های گنج دارم تاجیکستانم، رودهای نور بارم تاجیکستانم، رودهای نور بارم تاجیکستانم، دشت‌های زر می‌سارم تاجیکستانم، دشت‌های زر می‌سارم تاجیکستانم، دلکشا باغ و بهارم تاجیکستانم، دلکشا باغ و بهارم تاجیکستانم، جان تاجیکستانم. جای الهام و سرودم تاجیکستانم، جای الهام و سرودم تاجیکستانم، تاجیکستانم، لایقی
سعادت دائما هستی منزلی بخت و سعادت دائما هستی تاجیکان را خانه داری پر صفا هستی تاجیکان را خانه داری پر صفا هستی نام دار از جاویدان آریا هستی نام دار از جاویدان آریا هستی شادمان از دوستی خلقا هستی شادمان از دوستی خلقا هستی جان تاجیکستانم جای الهام و سرودم تاجیکستانم جای الهام و سرودم تاجیکستانم تاجیکستانم لایقی وصف و درودم تاجیکستانم لایقی وصف و درودم تاجیکستانم تاجیکستانم جان تاجیکستانم ҳаёҷон, санъати мусиқӣ то куҷо метавонад дар арсаи байналмилалӣ муаррифгари миллату давлат бошад? санъати асли мусиқӣ метавонад ҳамин озмуну фестивалҳо сабаб гарданд ки ҷавонон аз тоҷикистон рафта дар дигар давлатҳо сафар кунанду ҷаҳонбинии худро пеш аз ҳама васеъ кунанд ва дар озмуну фестивалҳо баромад кунанд ва санъати асли тоҷиконаро дар дигар давлатҳо муаррифӣ намоянд. من قربانت شوم ای رضا دندان زیشقی تو مرا بردم به زندان اگر بوسه گیرم من از لبانت نه دردی سر شوم نه دردی دندان اگر بوسه گیرم من از لبانت نه دردی سر شوم نه دردی دندان یارم به تو بمارم صبر و طاقتی تو دیگر ندارم یارم به تو بمارم صبر و طاقتی تو دیگر ندارم صدا کردی من قربانی صدایت بیا یک گل بچینم از صحرایت بیا یک گل بچینم تو نباشی بیمانم بیستری گل جایی پایت بیا یک گل بچینم تو نباشی بیمانم بیستری گل جایی پایت یارم به تو بمارم صبر و طاقتی تو دیگر ندارم یارم به تو بمارم صبر و طاقتی تو دیگر ندارم
صدایت در گلویم خانه کرده کیا هنگت مرا دیوانه کرده عجب تلخ است و درد آلود و غمگین تو دنیای مرا ویرانه کرده عجب تلخ است و درد آلود و غمگین تو دنیای مرا ویرانه کرده یارم به تو بمارم صبر و طاقتی تو دیگر ندارم یارم به تو بمارم صبر و طاقتی تو دیگر ندارم барои муваффақ гардидани сароянда дар дил худ жанр донистани адвор яъне нота зарур аст? бале албатта имрӯзҳо ҳастанд сарояндаҳое ки саводи мусиқӣ надоранд ва ман фикр мекунам ин гуна сарояндаҳо он қадар дур рафта наметавонанд. Санъаткоре ки сарояндае ки аз нота аз мусиқӣ бохабар ҳастанд онҳо метавонанд ба дуриҳои дур раванду ҳунару маҳорати худро сайқал диҳанду давом диҳанд. созу наво ва мусиқӣ метавонад зиндагии моро рангинтар намояд. бинандагони гиромӣ бо сурудҳои ҷазоб агарчи рӯҳияи шуморо болида намуда бошем бисёр ҳам сарфарозем. ногуфта намонад ки қаҳрамони барномаи пайроҳаи мурод буданд як тан ҷавони соҳибистеъдод ғолиби озмунҳову фестивалҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҳаёҷон ҳамроҳхонов. бинандагони гиромӣ инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. то барномаҳои дигар хайр. گلدختری حصاری تو میوه‌ی بهاری گلدختری حصاری تو میوه‌ی بهاری با عشوه بسویم ای بناز بناز می آیی با عشوه بسویم ای بناز بناز می آیی بیا که دهی ما دریا ندارد چون تو گل دختری زبا ندارد بیا که دهی ما دریا ندارد چون تو گل دختری زبا ندارد بیگشتم من حصارم را سراب ها بیگشتم من حصارم را سراب ها و چشمم حسنی تو هم تا ندارد ای و چشمم حسنی تو هم تا ندارد گل دختری حصاری تو میوه‌ی بهاری گل دختری حصاری تو میوه‌ی بهاری با عشوه بسویم ای بناز بناز می
نیمه شده است و من هنوز بیدارم شب نیمه شده است و من هنوز بیدارم چون کبکی رمیده بس